Mama Akwaba, what frame Ajoa search him, Mesrel, now I subscribe to my channel. Near notification bell also for more news. Ono ne researcher wagya tumu pa ne se ono no na kwala yi oyekuani 7 produce na kontimi fa kwala no kranko secondary school eso ne ba no ena me no kase kwala na free mu omu bewie ono kra kwala no nyame ncha de ne tirika nti oye science ochina ana owie opani kwakumanu enti ono ne research wono se obahwe so de ato aba December 2024 ene se NPP ba ye ne amane free SHS ko ne research no no pani kwakumanu se dem di kan no oso so ekuani ne research pa ono de ye na dwuma de akoto abama NPP ne se agriculture yeso ba ne amane niema etimi de ye afudie ye de wo de wo afu apese oye agric extension officers aba omo boama ne agriculture de etimi akoso on researcher wo de be ye adwuma enye de nkofo bi a NDC for hwehwe machi de de hwehwe de mo ye omo eno no mo de adwuma me say so okọ voter regional yempenifo bi owo na se wonete ho no research de be ye adwuma ne se Eastern Corridor Road da ho ne be ye research de be ye adwuma no enti enye obi dan mu a wa hye a obaka say Ghana for yensu se obi nya 14 da bi amfa nya adwuma research da voter region se Eastern Corridor Road da fa Eastern na akọ voter region no NPP ba ya de ya be ye research da Northern region se ye ba no yetimi aye yo mo kwan bebramom amom interchange me pa choti ase ene de keke kan so obi nurse na ohweme a menua man bi so nurse a ne research de ye adwuma pa ne se ye ba no ye ma no ne allowance ya restore nti research ben ana sense eniema a wo hia wa brabomu ye de yama wo enye obi a unhu bebi onya ne fund ne free unhu mo nkran ya omune nam hosa o omunye sheda nya obi o omune nam hosa o ensheda nkoye eti hwan ne fund wom hwan ne mom sika se momfa mo nko set some group here mo so mo ye research hwan research gate for next research hwan for no mo tete dem am so we anya 49% o ka so mfa report ne mra na interrogate kura na bu report no kura unya ebu akwa mo sample size no kura mo de ye adwuma hwe Ghana for do atu aba sample size ahen ade ye adwuma kura bu akwa ne sample size no in research ankasa infa nya adwuma me pa chote ase enti no me de me kan se de oma church aba no ye be hwa kenkan bia de bia ye guide se do bi park ne kan nemum the best research ne enipa no to abama yen 2020 or to abama 2016 eniema ya yo na bra bomu a eboa no kanko eno no hwe no de akoto aba ti se the minua kan 2024 abana ye koto no e ho na research papa no ebe den ebe daddy na eye one touch we unhia so ba ko fa paper bi atrotire so unhia so be fa paper bi dem one touch yanko run off pra me estimation yanko run off ye bon one touch so the clear researcher Ghana for e de be hye yan mu nyam ne se ye ba ye no ye kase ye be sei hwe me nana bi a ono no ote sebi kura bi ase ne ba nyame ncha de wakopie wa amanone enkane no mre bi atwam ne yese ne ba na sene ne bibi kakra se bibi the Western Union wotimi kosa lines enu no ses ma me kɔ no kyena waba abrewa ene ne research ode be ya adwuma ne se Dr. Baumia de mobile money interoperability a obi wa America kra na wotimi send sika no straight ebegu ni phone so mobile money me pa choose ase ene research papa ene dem a Ghana for the adwuma enti no Ghana for say research bebre beba se the make na yi o de obehunu se ebedru ho abon se post for no strategy omofa omo bema post number bebre na se eno se samanfo adwere onimu se obi wo ho a se research no se ye wonkofo bi wo ho a pe omusu ene se de omo tse ne ma se no se ote se research na to aso ba ko mienu miensa na political party bi na yakwama na obeto sa abanama no ye wonkofo bi sa ono na adwene mu no na me kokko election bi na kwaku me call man bi edem awe ne no kasa ono de o se no kurani obeto abama obi a ohwe bebi a wind no bokọ ene de amanfo ka sane bi to ma aba wo enti no se obi abaye ye ho research bi no ka se Felix uwini na research for be Felix uwini no Felix uwini a obeto na aba ma sa no to na aba
eti the NDC for person me say on person mo person nkofo ya research yi omo no mo say so mo ya research omo hye dem yi no ma keke kan report bi ansa na mfata to omo keka no na magana fo no bi wo ho a omo no hwe say oh ene na say ade yi kura no NDC wi ni dia me nkoto abama NDC say bi no mo ye be ye ka say MPP for mo ya bamumu ye de head ye nim say ye ka researchers papa pa ka wo MPP o na so no ye ya research papa pa na ye adwene ho ne ye pese de ye adwuma ne say e form adwuma ne aye eba ekwan ayaye eba airport ayesisi eba eyi o de say free SHS mu de manu na ayaye eba mpanifu a wo mo sebe wo mo mfie no kwa nimu a won timi nya adwuma ye se ye mom leap allowance kitenkete na ye gusu aye den ya ya tiremu eno ne research mpanifu no kwa akoto abaman me pa chote ase ti no ene niema Dr. Muhammadu Bawumia akase se nyame ya dum na mo ya Ghana for boa na obeye president o pese o ye no se niema no nipa ko no behwe se ye research papa eti no senke ya kase nyina ko bi dia ene me krampo metimi atena dem my research o kwakudi agro o china metimi ama report I'm telling you say so mama that this night na me se metena sia metimi ama sample size bibia se Ghana for metimi interview nu ene metimi am bro question say ya fele eso na me nko bia ho minko bia ho metimi ahye dem my research amount ti kofo bebre na no sa no mo yeye no mo didi politicians especially the NDC Oma is so desperate to the sense say hwese say di ahemfo ne mpanifu a omo di omatem desperation because Yewura Mahama nim say the last chance yani so what say kima NDC for so mu ade ombe no nam say don besi papa mo no into for say kwan bia so or say otimi ema enema ye basa mpatoti as it no Ghana for any NPP for me masade we mu ya bamu da ye ka say research dey anka papa no kran NPP for netimi here sebe so the NPP kwa dey kan ka say elite party yes sir some say sua dey pa research nye researchers for nyina onyo mo professors say sua dey mpatoti as ti ka research papa dey anka NPP no say fiba nanso no ye dey nye ho ne ye hwe dwuma ya ye wo fom adwuma Ghana for agya tumu sampa ya ye ene de ya hyehyɛ se ye pese ye yesɛ mo pese mo de kwan ma ye no ane ye pese Ghana for hwɛ ene eye research in kaidum pa research in kaidum research abeka de bia na 2024 December ya no kwakoto aba ma say research nin ka utrim se ye the free SHS by free SHS no so ayaba betena ye the planting for food and job by ye the one district one factory by akwan eni niema bebre eno ne researcher NPP for ye den ye de ba hwe me fan trinity awa youth employment o ma me gu no and the research papa ne say youth employment adwuma e fa no enya dwuma ketwa research papa ne say wo faase bi enya youth employment anase wo enya dwuma bi eye na eno no so hwe so to aba wo enya de obi